Machiegni kendo. Ndalo machuok bang' jodak ma Mariakani mantiere kaunti ma Kilifi ng'anyo kaluwore kod dwaro mar koso riwogi e gedo mar apaya ma gwengego. Duol mochung' ne gedo mag apaya Kenya okawo okang' mar kawo pach jodak ma kono motelo ne riwogi e chenro mag gedo mag apeini. Ka giloso gi jofwamb weche bang' romo kod jodak ma Mariakani, apisa mag Kenya olero dwaro mar riwo jodak ma kamago e chenro mag dongruok ma gitimo ka giyango ni ok gibi wegi oko e chenro mopogore opogore. Jodak ma kono to dwaro ni mondo riwo okaw pachgi kendo mondo otudruok kodgi gi sirikand kaunti ma Kilifi mondo kik wegi oko e chenro ma gichano kele gwengego, ka gimedo ni okang' ma kamano biro bero ngimagi. Ukiingia kuna na gari ambayo inaguruma serikali ama mashirika yanayohusika katika any project anywhere wasingoje wananchi waandamane ndio watoe design of a project, because mwananchi akona right ya access to information, timely access to information, kabla ya wao kwenda kuanza kuandamana kuleta vurugu ama kuanza pengine hata watu wengine wapoteze maisha katika vurugu. Leo hii tumeona ya kwamba wakati washikadau wanaamua kufanya vitu vya sawa na kufanya the right thing and engaging the community through the right process na engage in a public, the way it says public participation, it's a public thing, waweze engage into that. Tunaona ya kwamba ni kitu ambacho wananchi wanaweza kuappreciate sana. I am sure hata yule atakayetoka hapa na wale ambao hawakuwa hapa, wenzetu tutaenda kuwaeleza vile barabara yetu itakavyokuwa, na yale ambao tulikuwa tunadhania ambao pengine si mazuri, sasa tumeweza kufufunuliwa na tukaambiwa ni vipi barabara yetu itakavyokuwa. Barabara ambayo inapita katika sehemu ambazo tumekuwa tukifanya kazi, ambapo kuko na stage kama 13 ambazo kwa sasa zitakuwa hazina nafasi ya kufanya kazi. Na kwa kusema kweli ni kwamba wakati wa malipo bodaboda walisaulika, hawakuhesabiwa. Jodak ma Magarini e kaunti ma Kilifi